John Mahama NDC for munyina muni twasere. John Mahama woni NDC for munyina muni twasere. Aratania boate ukrom ekremu ownership of the land. John Mahama kwasia yetu abamawa waso say you protect and hold the good name of Ghana, you defend every Ghanaian. Empeni for kanye ese hoho ain't me free memu emejo bi kuro emeso just a kromani eka ho bi just for this year echiachire wey a second attempt but failed. Ghana for mebunu attracts on demonstration against the Igbo King and the Igbo community in Ghana. Ninyina abounce. First one, Mahama Ebeka say onya police for emo Ghana for no ho ba intino omunya demonstration. Etranka china so another demonstration ebeba komusa range foforo. But Mahama said we have between was it china no there's going to be an after Black Star Marathon or kickstart ewo Independence Square 18 eno so no all makwama obia enye demonstration nyambo china. Na eno no and the almighty Twene Jonas joining conversation with the TikTokers. Ewo Manchimaka Howiness na Mahama de. Omo beki kan bi. E da kire Mahama say na say de e kosi nyina na. Igbo King we nyina na. Opana e de hedechi. Ana oyesa. Metume bo ase e de akuma. Adwudwa nsem no mu. Na so nya bia di. No ate ase no akire adwe amame e wo comment section. Ayi Penyah Block Media. Mesra say any dey mo. Obe like video no ada mo subscribe button. Sama make the notification icon latest updates. Na ba kire wadwe de amame e wo comment section. Mesra so ba so. No she will first enya bi ashe. It is the Igbo King in Ghana issue. No, I've been giving you updates back to back. Dear be also who be Penyah Block Media. I've done justice to that to serve you. Now, oh yeah, where now back here last week anymore. Anna Hassan Ayarega, APC flag bearer, or planning a serious demonstration against this Igbo man in Ghana. And then Kubi and Zenka last week Saturday, 19th July 2025. Now, and there's going to be a serious demonstration against the Igbo community in Ghana here. 3 days before that day, anyone said. A black meet this Igbo man for a press conference. Na hold on, Igbo man ko you wayan from so or sere on fanche as no cast what the community ni wanya nto etigana for anya nto anya ntua yesere nya fanche. Emma a black bekas oh Igbo man wonu no. Okay, Igbo man di me na the poster wonu no. E go dem boni ache no. Later, anybody say Ghana police for the bar say oh demonstration and ka dey chin 2 days time e be koso wo Accra no. Enya maso if you say omunya police for emoya hobai during the demonstration near omu ema kwa emo demonstration bia engos later ana Hassan Yarega esale youth no plan for ana say omunya date no esa be 26 July 2025 next Saturday next Saturday there's going to be another demonstration ewo Accra na eno ana experience ese e there be munya abotrans every say 26 July 2025 kroya no. There's going to be an after Black Star Marathon, a kickstart, Independence Square. Ain't Mary Sigo special guest of honor. It's any possible, and no moon to me fans, she shall soon. And I'm of just his excellence debut. Only Bomay, more Bibiana, because I say, yet Trebian Mobagu, yet Trebian Mobagu, wouldn't be Bibiana. At the Edikan said, Besep Musaya president say, when him near my air custom now or Ghana. Unless it's a one say. When him say I kidnap it or no chrome Ghana for. When him say you kunkumie. What's here now one say? You can't see ye demonstration it's here and near me koso. And also but thank you to Kumasi. Meanwhile, the two abeni walk with the Kumasi for us you. And need any boo will be anchored. Now 26 Saturday na yes no. What see we a guest of honor or a Black Star whatever marathon. It means it's a yenti means a demonstration. President Mahama and my young fam ran shayensim. Yen drew ho. Dear Koso minimum say no matter what we bush now baby won't be done. Or matter convoy and crofwa ye chiwo mu kidnap mumu a bin to no mother. Ye na ye nam from ye na ye ni to me wa ben biem ye ni abusuafo ne ho be kire na wo se wo ye panyini na wo tena se amasedwafo a nim samaka ni ya ye bu na nkarefo a ya papa Mahama wudi mpamu wudi mpam unless it's all catch ye say a wunyini wala taninti no bibia concerning them is okay for you pese be demonstration na yate. But one was just a Kenyaniki,
and then the demonstration is Mahama so my independence kwa yankas ye baho Accra circle mountain so mon dress him na fagana flag egu kubra ye be tree street ye be tree mountain so busiafo Mr. Moya tete say enkofo bi any information me to say ochena ye dwumadie no emba so yesre mo ochena ye dwumadie no ebeba so e wo circle of transport mo amhwa wa wo be bia make sure say wo beje wo Ghana flag red gold and me hwechi black no way red gold green and a black star the hwechi obi a make sure say ochena obebe kan ye ho na ye work no a ye pese ye no ye be ye ochena amana ye fefe ti yesre mo obi bia o te say ochena dwumadie na emba so bia yesre beba so na wo ba we na huhia yen we pen na huhia yen we red gold green and then the black star colors busan for yesre mo dwumadie ni ya tanya me ya adoma e talim gidi obi obeka say dwumadie we must be ya no wo boa na me ya adoma ye sha wo bra ampaya edwa nti obi ama ama ne ho nya ha anopasa na wo ha na bibia timi sha ase pepepe era mase aye yekere etie Igbo King no na Twene Jonas ehwe ne Mahama ekeka ase ye de fa no se do oto ha ye de to no da to o se da bi open ne hu bi e de Twene Jonas obazo si Mahama so na ne wan fans pair no enzo show a kasa show en gaza petebe so wa be di Mahama dwuma e wo zo show da montene so John Mahama NDC for John Mahama NDC for munyina muni twasere John Mahama woni NDC for munyina muni twasere ko se anajo boja enti John Mahama aden na wo ya boa America 12 hours to 13 hours Iranian more than 20 hours journey ya de bomb akoto wanu chabi na wo begina wo ma kire Trump nyansa tie ya metro no but aratania boati ukrom ekremu ownership of the land John Mahama kwasia ye to abamawa waso say you protect and hold the good name of Ghana, you defend every Ghanaian anya sa na president in etie Nana Kwame will say I have regretted voting for John Mahama. Jai remember no was nyansa by for nyasa maybe risking a life. So you what's Bible I hold and defend the good name of Ghana. One can say I hold and defend the good name of Igbo. Ana alatani. Enti alatani anya akukodro last week. Omaku Patrick Tete e wo Ghana ho Igbo foro. Bebe ma won say o say ku obi e be ku omu bi. This week enra omaku akoku Samuel Yeboa e won storm. Patrick Tete nya say bi akohwini bi otamba bi num wi o. Wo ye taxi driver o say massa me nkonko wi a obi no ma. Meso ya kopa adwuma aye. Amani hunu ni o. No atini krom onye save because mampanyini ni aboa alatani ti TV to threat say wama wato mampanyini wato government wato obia ama yema police bo ne ho ban soja bo ne ho ban nti wa begime bi onu bewu alatani aboa ni hina mampanyini ankasa enura Samuel enura Samuel Shenistomo was say me Toma dear. Samuel 33 years old boy, young man. Na alata group of alata 4 boys aba. No mabe wo wana paso ewo ma 11 akra no makunu ni nyina ako John Mahama kwasi ana pretend so onte ni nyina. But 12 hours Trump de bomb koto Iranian for nuclear program na John Mahama kwasi ampanyina ko jimi nyansa ni nipa wa jimi aso dwan wa be ma speech Trump nim nyansa so the bomb no koto ho na what is this guy doing and one man me chimika no so kwasi ampanyina obi kuro masem de
on dende waduro but ukrom alatani aboate wo ku Ghana for wontimi nkasa enti esia no dia me be ne say me the new law ba obi e be follow NDC ni be follow Ghana police follow Ghana soldiers follow John Mahama na Jimmy amemman na nanom emebre enfo moja enyi oman ensi ho na John Mahama kwase empanyini se waton ama alatani na alatani ku Ghana ni ko free enkoso because alatafo no ba ku yi fila no ma me say omo se plan say every week bi ombeku Ghana ni ba ko enti ebe kakra na every week bi omku Ghana for mienu ebe kakra every week bi omku Ghana for 5 omo de sa no omku Ghana for nyina na kuro na be omo dia enti the members ye say because omato Ghana police omato media for omato Captain Smart alata for na to omo nyina omato John Mahama ntina ne kwase ya wotega ontimi nkasa no nfin Jimmy sa ndisi for nyina mu ni twasere we ye yakofo ado ne teso enanka wakoton Ghana ama alata for no omoto oku ya nka deda John Mahama kwase empanyini ni ndisi fo betua ama bloggers no mo afiafin omo kankan omo nwene oman no omo fu na kom na di om ka deda om be ya na no pa wi anwumre no nyasem ke 2011 boys ni nyina me twa $50,000 atoso na gi afo na om be kun boy no mon koyeren mon kohwe om na mon kun om bi om di apaso na wo boy ni kun no enti $50,000 na mon pe boy na gi ya ni picture mra na men postu enti si ade ebe ni say oti ashaman anauti La Paz anauti Kumasi nkran sunyo ba bia Nigeria ni beku Ghana ni bia no boys na mo mu nyina mu nkoku ni bi na mu mfa body ni nkoma police for no enti say ni ebe Nigeria ni bia ku Ghana ni ani ekoku no simple enti ba bia mu betimi aku Nigeria ni bia no na mo de youth na mo no ma send mu $50,000 ma chedi enti we no ma 11 boys no we no mo de ko police station ma to Ghana police nyina John Mahama ni yohu no be from so munya o enti mamu mfa nko police it is a boys 5 and 7 and an omba be kun boy no ne stoma mo form picture amna na me post na fe no Ghana ni bia obehia ni bia se tuo se sekan de aba na da ho abo afa bonitim kuni bi enti mu kuni wi a na fe ma frɛ Ghana police no ma be fa body no de akoma Igbo King no enti Nigeria ni bia obekum ni pa bia ye nso ye bekuni bi ye be kyerɛ mo se ye nya week ye mpanimfo ne ye moa Ghana fo nye moa omo ye moa ntina mato omo a Ghana ni nya aboa nti alatani bia because ya stop omo earlier na se beye beduru mebi na omo fees omo betimi akunya kofiri dia every day what that them kromba be you akukun we otene storm no omo akuku no nti you don't know ni pombeku no omo kun anwunani te si omo akuku asantini omo guso ekumko enti the earlier the better sempanifo ne moa we anya John Mahama na ekwase a we no de no be compare ai Trump onim nyansa Trump deporto omo nyina afrikrom ade enti na wuntimi deporto de enti kura na wuntimi nkasa de enti na wuntimi must speak because we kana man we kwase akwana sanya kukodo better TV so mato John Mahama mato authorities enti alatafo nyina amra na me oni Ghana kwase we yo nti Ghana blogger bia obetena social media ay maf no mema police abeche no me the next omukum nipa 5 the next target me tweska to Igbo King so $100,000 so obetimi akuni bia ye odia so omukum nipa 5 $100,000 me de to Igbo King so meba be post to the picture wa betimi akuni bia $100,000 ye odia waja say John Mahama ni so agimia enti we no munkope boys na munku ma 11 o mumpe Nigeria for ni pictures ma me na me post na $50,000 munku omo physical enti munku omo na fe no a set nice response to mom say omuku Ghana ni bia beku om bi na fe no enko Igbo fo ni krom e be send message na ko say Ghana de emunim na mkuku obi a ombeku because omo wi ni panam enti omo no tem bia so omukum nipa omo value ni pankwa waja say na Ghana mpanimfo ye moa yono uni tasere yono we kwasia won say akufo adu transo 8 years ni IGP nim nyansa nti bo 10 ya boa bokuni antimi amakumasi amameku obi awo ene mwajije mwa we so saa momu kum nipa wo northern region me ka chem se beduru kumasi beduru nkran beduru ba bia bi ko ntafo mwa no mugukuro bi e mo Ghana ho ene ame no ka say kumasi boys ni se o mtete wa na Chief Abdul Malik
kusase for leader okumase pay boys the moto abebona kuno enipa wo nyina man tutu amobi awu kusase leader no kwana man polisi for no betu ni tuku no. Look at this. Say ni achichiri kuro NDC moye dan mu bekofi NDC say ni achichiri kuro adan na dan pare ni akufo ado teso obi antimi amfa emranhye nsem ankoyi tu amakumase amebo obi tu ankunu say meni obi won tokwa wowa I was in Boko and Tima threatening on Facebook say me baba bikuna ampani ampana ma baba bikuna. And this mube kofi muye de mube lose. Cause mo mfa Ghana nche alatafo at the same time na Boko nso amaja mo so munkum ni pan kofi. You know say we Jimmy bio oma Kumase anan kran. Se muwa no edi omuntokwa no eduru ho a umko Mahama Kurombole bamboy koku Mahama busuanfo eno de enyama sem because na boy aboa eno agigi omoso eno mujimi but se ombeku obi was Asante region a wuyo ho no nsu bewu me catch no me treto life se ujai ma omubeku because dan parent na so oni akofo ado tena so many years emwai antimi amfa amra njo musem anti ama Asante region meku obi a Anti Asante Regional Police Commander munkoku omu nyina di owu di otutuo no owu otu ano taxpayers money ni yedi tuamu ka say sa no ma we sore okuro no ma you are there money police military command no na fu se de yehu no to kwase ampanyi NDC ni aboa say enu ntim yedi tuo no yedi taxpayers money tuamu ka muwa mugu ho. And no man say sorry or mine ma your job is to hand them down. Gabi ma Jimmy mafu ye nanano mre so many years oman yiska o nyesika ne yede tie Ghana si o ye di moja omo de omo nkwa ne twa so gi oman si o ede ntina bokina ni aboa firi boko no abakumase no abakum nipa na okofiri adan etuo ne to na Asantini ba bi gina ne ba bia nkatuo ne bo no ku no etu pansam ntila kise omunya clear shot adan ni wo soja fo ogu kronum ni wo police fo ogu kronum enti yohodo wo tena ma nkwase afo ifiri boku beku obi a unsu bewu mema police fo no ba akusika amu abotu akun me kan kra kire wo yesu so ma munyimi ye de adwuma na ma wunim se wajimu ntimi nya jaatu woni empa obi obetimi aye adwuma no ni emfa post no ma no enye by force say so a police commander enye by force say so a police commander and to this time emra me de ba no Nigeria ni kum obi wo mantamu a mu boys ni nyina mu mpie na mu nkoku ni bi na nya draw no bia hu se untimi ko Ghana mantamu bia ni obi ankojimi tie ya me choni yo because mun nim na mu di Jimmy echi ni pan come police for am beja no because almost o to Ghana police nyina o to John Mahama aboa no ne control police enti mo chi Nigeria ni amu kuno physical mu sina buo nkuno na fe no Nigeria ni bia ba onim se mi nkoku obi am ni obi nya problem a meko police station me ne mepeku na yebeku mi bi enti nku e na fe no wo ye Ghana ni na wu se alatani aboa ajoso yonko Ghana ni a emfa wo se wo ya ahunani wo ye moshini wo ye Asantini wo ye Fulani ni ye fazai sisala ni wo ye Dagomba ni wo se alatani aboa ajoso nua kan ko defend nua no yenye teamwork yen hunt one enemy as Ghana people nyenya NDC MPP sem cause Samuel yabuwa na omakunu no oya MPP ni ena Patrick Tete oya NDC ni yesi omaku NDC ni ba ko MPP ni ba ko enti omo no they don't care about party awo omunya ombeku enti we have to team together and hunt the Nigeria for alatafo no together. Don't get me wrong, Nigeria ni bi wa we ni papa nyo mu nyina na enye Igbo fo na enye omo na we ni pa omo na kum ni pa left and right nti omo no ena so omo koku obi a Nigeria ni bi anku obi a ene ne asem ba so omo ku obi a ntempa na ya boys my fast mo ku no mu wi a mu eba ni usema koku Ghana e bi a my 11 fo ya koku you fo my 11 ya koku Nigeria fo yi say 15 e be ku Samuel
yebo anama koku 15 nyina metwa $50,000 ma send this kana bana mu nyina munti group na leader no nchema mu no obi anye mfanko starting the business until Nigeria ni bia obeku Ghana ni bia no area kron se bia atonsu na Nigeria ni beku Ghana ni a na mu nyina makofi on makoku na to mu wia no ma free police no ma be fafu no ko police ni bia ntime nchi obi a se woku Nigeria ni wo Ghana wo a foolish case enti he say be stop them because ye lose a ombeji kro no ye lose a ombeku ye sa we ni ye de aba news o de omaku omu a ye nteye no e yon countable ni nyina John Mahama boa ne nam kro mu ntime nkasa because o mama niska waje bribe waje ase TV3 for mo ye omu ntime broadcast because omu nyina waje bribe Nigeria for na to NDC for ni nyina mi hu ayi aban a wagimi sa oji sika free o wiaye o di levy wiaye o di levy ade wiaye nyina da bia nipa da sumu di levy o wiaye nyina da bia nipa da sumu gold board amode bai sami jamfi asese sika ni na atoto fie ma hyewfo etoto cast ma hyewfo obi say sami jamfi esi fufu no fa ne kwase anko mun kan je sami jamfi say ade onti say John Mahama boa no akotam taxpayers money akoma judge for say Kevin Taylor ye manim ko free because we try to judge for so enti ade antina wa ban kwase ane say si ya obi atimi dim atem twa ntroto muso free ade antina wodo kwase ase odi obi kokot wan fa uji sami jamfi wanya jimi amema obi abebo cha jimi no na ebe ye beans me mama Ghana fo nyina green light so munni John Mahama ene mun nyina ndisi fo na tem bi komo ye moa wan koto fie amoma nko meka oti opposition utimi to fie man hya woni enya no ya mo be ye gold ye do ko ye gold CEO enu atam ye sika $500,000 akoto Range Rover biography now de nam na ade wo futuro no asisa ye dollars na gum na wo chema akronfo na wo chebi mo wo hyewfo na wo tuto fie ma hyewfo enu nya fufufu nu kwa na o maka kire me kro maka kire me ya sesa me jamfi tuto fie sa wonye yankomo meka nyana fo ne ne omne te memete abrochire de wo ye na omo ba be ka kire enti kwasia is God board no nke asa de say sika no ko bo NDC fo na ye dada o so mo nkoto abama mo Ghana for youth na ye dada o so mo nkoto abama mo na jai etwe mfaso obi ani so memeti kroma me ne gari me ne mpran won se manya problem da ba I first say Thomas Pateba drop brochira obadwene ne ho ape wo yere wo mba obadwene ho ape bo bia wo bo ne wabo ne ye no usika benya de ye investment papa no wo de twesem saa na sesi a ye de ne koto prison because ye de rape charges agunu so nti masem emfaso be na benya oba brochira bibini bia ehiani because ono ye adwuma week ne so ye na sika nyina se o de koma ma ono nko a wo yere sa wo mpena no be se 8 wa jimi esa aboa adan mu de wi ase kwan mu de wi ase kwan bibini onyasika etwa no adwene ho sa broni nyasika investment opa ma brofo emegu Ghana ni emfa bibifo megu Ghana abibifo no ebe nyinyi ma ni nyina baby mama number 2 number 3 number 4 abrofo no be bie companies akese obekọ mall we broni we dia obekọ supermarket we broni we dia obekọ we adan na bibini nko de wagimi me be do abroche me nkodi obi abada ntimawu adan post kakra dia mawo wo di ni nyina tutofie ma hyawfo saa untime mo NDC ni bia muntime mo NDC ni bia muntime mo Ghana youth bia muntime mo obia na monam na jimi nko a yeso anom sa de jimi aba be riska na TV so na sky yaji ni millions upon millions of dollars ni nyina so ntime ntua teacher fo ka aboa no ajimi oji sika no de coin nya fie na ode toto a ede ntina ntwintua chichafo ka ede ntina mu ntwintua nurse fo ka ano pai kura nurse fo yes afre me Obetan chere waje amame e wo comment section we dey say ma de wo ma de Twene Jonas the kind of all warm up oba post I dey go for so far as Mahama and Igbo King no e concern what is your take on that Obetan chere waje amame e wo comment section aha Penyah Block Media makra